mugoroba mwiza nanone niwe mbifurije nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza. Munyemerere twihute dukomoze kuri inkuru irarebana n'urupfu rw'umunyemari Kabuga Felecien. N'umugabo navuga ngo numwe mu bantu bakomeye cyane babakire bariho muri leta yo hambere. Makanya gato cyane rero gashize hagana ku isaha 12 za none tariki ya 16 nibwo bimaze kumenyekana ko uyu mugabo warukurikiranweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yapfiriye mu bitaro by'Ilahe mu gihugu cy'Ubuholande. Igihugu yarafungiwe mu by'agateganyo mu gihe yarategereje ikindi gihugu cyamwakira. Kabuga Felecien yavutse mu 1933 bivuze ngo kugeza ubu afite imyaka 93 cyase afite imyaka 93 y'amavuko. Birumvikana ntago ari imyaka mikeya. Uyu mugabo hari byinshi byagiye bivugwa ko byaba bitwaye ubuzima bwe. Bamwe bati ni izabukuru, abandi bati yararwaye sida, abandi bati yararwaye cancer, abandi bati yarafite ubundi burwayi butazwi ni nabwo bumuhitanye. Ariko mu by'ukuri nujya kureba Kabuga Felecien imyaka yarafite ni myinshi, ni imyaka y'izabukuru iranamwemerera gupfa. Inkuru zagiye zandikwa rero. Aya makuru yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha. Uyu munsi nibwo babyemeje, ni narwo kandi rwari rumufunze kuva yatangira gukurikiranwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Perezida w'uru rukiko bamwita Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga. Ashyiraho kandi umucamanza Alphonse Olivier kugira ngo ayobore iri perereza. Kabuga rero numwe mu bari ruharwa cyase mu bantu b'imbere bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yamaze imyaka 26 mu buhungiro yihisha ubutabera aho yakurikiranwaga, aho yakingirwaga ikibaba Prito n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kabuga rero yahuze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda, akaba yarafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki ya 16 Gicurasi mu mwaka wa 2020. Akurikiranweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu mugabo kandi yarakurikiranweho ibyaha byibasiye inyoko muntu, birimo ubwicanyi, ubuhotozi, kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Tariki ya 26 Ukwakira 2020 Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMC Ilahe mu gihugu cy'Ubuholande kuko uru rwego nirwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yarakurikiranweho. Urubanza rwe rwatangiye ku itariki ya 29 Nzeri 2020. Muri Nzeri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rufata umwanzuro wo guhagarika kuburanisha uru rubanza, rwemeza ko Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana kubera ikibazo cy'uburwayi afite. Nubwo urubanza rero rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT banzuye ko aguma muri kasho ya Loni Ilahe mu gihugu cy'Ubuholande mu gihe ategereje ko hari igihugu cyakwemera kuba kimwakiriye by'agateganyo. U Rwanda nicyo gihugu cyonyine rukumbi cyagaragaje ko cyiteguye kumwakira ariko by'agateganyo, ndetse n'abanyamategeko be na bamwe mu bantu ba hafi ya famiye ye barabyanze, batanga impamvu z'uko kubera uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure mu ndege atakoherezwa mu Rwanda. Kabuga rero yifuzaga gutura muri kimwe mu bihugu by'i Burayi biri mu Bufaransa, ariko Ubufaransa bukaba bwaramwanze ku ikubitiro, ndetse n'ibindi bihugu yifuje byose byaramwanze. Ubuholandi rero nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungirwa muri kiriya gihugu ngo abe yahaguma. Ubushinjacyaha bwa IRMCT bwagaragarije uru rwego ko Kabuga nta mahirwe afite yo kwakirwa n'ibihugu yifuza kubamo kubera ibyaha bya jenoside akurikiranweho, bimukura ku rutonde rw'abagomba kurindwa hashingiwe ku mahame yo kurengera impunzi n'amategeko y'i Burayi. Ibihugu byose byaramwanze, batishwida uyu mujenosideri, uyu ntago twamwakira. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba Kabuga yaramaze imyaka myinshi yihishe ubutabera, aba mu buhungiro, mu by'ukuri ari kimwe mu bintu
bitatuma ahabwa ubuhungiro cyangwa se bitatuma ahabwa ubuturo ngo ature muri ibyo bihugu. Kimwe mu byo yifuzaga guhungiramo, aho famiye ishobora kumufasha hafi rwose, hafi yayo, ndetse bikavuga ko muri ino myaka 26 yamaze ari mu buhungiro yagiye ahinduranya imyirondoro kugira ngo abashe gutura muri ibyo bihugu. Hanyuma rero amakuru avuga yuko ibihugu by'i Burayi bimwe na bimwe bikimara no kumenya amakuru ajyanye n'amayeri yakoresheje kugira ngo abashe kwisha imyaka 26, byose bifata icyemezo cyo kutamuhereza ubuhungiro. Igisubizo batangaga ni kimwe, ati rero u Rwanda yakoherezwa kuko nicyo gihugu rukumbi cyemeye kuba cyakakira uyu mugabo. Ati ntabwo twumva ukuntu yanze koherezwa mu Rwanda kandi nyamara ari igihugu cy'amavuko cyanemeye ko kizarinda uburenganzira bwe. Arumva ko rero ni ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane. Kabuga Felecien ubwo yitabye Imana, ibyo byamaze kuba birangira. Mbonye hari n'abavuga bati yaratinze, yakabaye rwose yaragiye kera. Kugeza ubu amakuru hari akomeje kugarukwaho nuko Kabuga Felecien bivuga ko yaramaze iminsi arembye, ndetse binavuga ko yabanje kujya muri koma. Ibi ubwabyo birongera gushimangira ko Kabuga Felecien ahitanwe n'uburwayi. Ubu yaba ari nko mu Rwanda ushobora gusanga bya bigarasha biba bivuze biti uyu nawe baramukinduye, kuko mwabonye ko ntago bajya bemera ko mu Rwanda haba urupfu. Upfuye wese leta iramwishe, upfuye wese bamunyujijeho, wagira ngo mu Rwanda nta bantu bapfa. So anyway, Kabuga Felecien rero akaba yaguye Ilahe mu gihugu cy'Ubuholande. Bivuga ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 nibwo byatangiye kugenda mu by'ukuri bica amarenga ko ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse bishoboka ko Cyane ashobora gupfa. Uyu munsi tariki ya 16 nibwo yashizemo umwuka, ndetse bitangazwa n'uru rukiko rwari rumufunze, nirwo rwabitangaje. Ubwo rero ntekereza ko byanga bikunda hageze andi makuru ajya hagaragara dushobora kuyagarukaho, ariko kubirebana na Kabuga Felecien we ubwo nyine nuko nguko bigenze. Urupfu ntago rurobanura, ariko imyaka yari afite niyo. Kimwe mu bintu bibabaje nuko apfuye adatanze n'indishyi z'akababaro kubo yahemukiye, ku bantu yishe muri uriya mwaka, kubasigaye, kuko abo yishe bo ni benshi baragiye, kandi ngira ngo abasanze yo yabohereje abo yagizemo uruhare kugira ngo bapfe. Ubwo rero abasigaye apfuye badahawe ubutabera. Ubwo nuko iby'urupfu nuko bimera. Imyaka 93 yari myinshi, imyaka 26 yamaze mu buhungiro nayo ni myinshi. So ntekereza ko kugeza uyu munsi wa none ibyo byagiye, ubwo mwami yakoreye azamuhembe. Anyway, ngaye nguko rero nuko byitwaye. Niyo nkuru nari mbazaniye muri iri joro. Kabuga Felecien yapfuye.